Segera kita ikuti pengajian kitab Ihya Ulumuddin karya Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali bersama Tunku Haji Muhammad Yusuf bin Abdul Wahab atau Tusuk, pimpinan Dayah Babu Salam Al-Aziziyah Jinid. Selamat mengikuti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه يا رب العالمين اللهم زدنا علما وفهما والحقنا بالصالحين وزنا العين من كبائر الصغائر وهو يؤدي على القرب إلى الكبيرة الفاحشة وهي زنا الفرج. Dan zina mata itu daripada yang raya dosa ubud. Ji dosa ubud tapi langkawan dosa ubud ji termasuk dosa raya. Raya langkawan ubud. Dosa zina ji kat dosa raya berat ha. Hingga hukum sampai rajam. Tapi punya zina mata dosa ubud yang raya. Langkawan-kawan dosa ubud ji termasuk langkawan dosa raya. Dan dianya zina mata membuaki di atas dekat kepada dosa besar yang keji. Dia itu zina farad. Gara-gara matanya tergiring urung kepada zina bit-bit. Zina farad. Wa man lam yaqdur ala ghaddi basarihi lam yaqdur ala hifzi farjihi. Dan siapa yang tidak kuasa di atas pit matanya, niscaya tidak kuasa di atas pelihara faradnya. Munyo haik jaga mata, nya haik jaga farad. Munyo haik jaga zina mata, nya akan tergiring kepada zina farad. Diawali oleh maka munyo kira-kira haik jaga mata, nyan ka lebih gat muka haiknya bibi haik. Han dengan han tatim beda je, nyampe bersabar. Haik, baik ke han tatim. Kan? Lagi urung mun tak nak budak kan tak budak. Tak nak duk ke tak duk, tak nak jak pe tak jak. Terus kan hendak ke dia, hai ku jah. Pu mana ji hai kejak memang haji beraki ke kan. Hang gutim jah mana ji. Yo kejak te. Nyampai beda antara makna hantim dengan hai. Nyo ti ke mana ti betul-betul kala puasa, kala tundu, habis-habis lain dah tundu age sai. Nyan kata yo mereka. Bagus untuk jaga mata. Qala Isa alaihi salam, "Iyyakum wan nazrata, fa innaha tazra'u fil qalbi syahwatun wa kafa biha fitnah." Nakul Nabi Isa alaihi salam, puji li gata dan kemalan. Tilik. Karena bahasanya tilik itu iputimuh lam ati syahwat dan memada dengan syahwat oleh fitnah. Bet hatta tilik. Timilik bersejihnya kata kalian yang merekam. Nyan, munyo takalan, nyan membijih lah mati. Membijih syahwat. Itimuh syahwat. Olehnya, tip ngenyan fitnah. Lebah bahaya yang masuk je kena pegang. Potensi fitnah yang paling raya. Potensi bahaya. Artinya berakibat. Hana selesai kalian selesai. Han selesai. Na ujung je. Na akibat. Waqala Sa'id bin Jabir. Innama ja'atil fitnatu li Daud alaihi salam min qibalin nazrati. Hanya saja datang fitnah bagi Nabi Daud alaihi salam daripada pihak tilik. Terjadi fitnah ke Nabi Daud karena lewat nazrah tilik. Walidzalika qala, dan kerana demikian berkata ia bagi anaknya alaihi salam, "Ya bunayya, imshi khalfal asadi wal asudi wala tamshi khalfal mar'ati." Hai anak lu, silakan berjalan di belakang singa dan banyak singa. Dan jangan kamu berjalan di belakang perempuan.